Roy try. I know you try hakan sngi. Alak yang menon chpi limbagan social media. Hot nga don ka chingpen mana but ka chingpen tip ka pasotan na ba nam ta jong pi. Ni nakaliang jong ka Net of Christ Mission nakaliang jong ka group hi berkaway. Ni lom ya ka donation jong ka Net of Christ Mission lingba bang ide ye kini ki gospel t-shirt fila bani ki ki design ni la penle ki babon teli but ki babon ki breu hot pi kwa ni la ban ai pi ka dor ka babyang pila ban call ane ban text ni tu number ada pi kwa ikini ki gospel t-shirt ni la ban pensnai pi ki design ki ba pair ada pi kwa ki kitin ki bible verse ki ba pair ki t-shirt ki jong pi ba pi pong ki sapti ki jong pi ada pi di ki ba sngat ni pi di ki ba rai kho ada pi dei kiba red breu ni kiba he breu ruhi ane pidei shenrang ane de ka kenthei ruhi ngila ban pensnai pi yakini ki gospel t-shirt kum kitu ki dor ki ba pui but phila ban calling itu number blain ker khui Roy try let's come pilai ka tu video ka bidei bang advertise ki tu ki sapti tu ki t-shirt la da fi kwa phila ban call how to number but hot hakan ni sngi ngan poi bich topic ka bang kwa bangan keren ka bidei but kini ki sngi ke khadu but hakan ni sngi nga kwa bangan keren ka bidei hatu wadhar udei umarat club hot hakan chingim ka jungi ki breu ngala no ifi ni don you dak chingkili ubahe ba ka bidei but uni umarat club lam ni wadhar ni jubu you tau dak chingkili ubahe but kam tame akata ka jing sa dum jongi bangim song thu ba kadon ka jing klumar hapleng ka jing mut ba hatu umarat klau udei ne uta wadhar hatu uni ujingmi jongni wadhar ula dei uta umarat klau lamni ula dei uta dak jong uta umarat klau ne kumno ba hoi hakani ka sngi kwa bani keren ha ba dei bat umarat klau lamni bat wadhar hoi kwa bi banya chat kum ka kitin ka jong blei Henry Shua banganya ket kum ka kitin ka jong bleng ko apa pi o ni kum ki briu haka jinglong briu mo ni ju perkat ni jong ani mamle uni adhar ni myo shu kharoshan mamle uni adhar ni myo shu kita ki chat pujat ki scheme sarkar ni myo shu kita mo ni du no kita nomor bomdon adhar badon du ki bahapet no ka school nomor bomdon adhar bangi jubu kata ka jinkli haka jingem ga jungi ki briu ni ju ong hatu uni adhar udai umarat klau ne kumno but hot ya kan ni sngi kwa be makan PAP kat kum na ka kitin ga jong blay la da pi la ban pe lang bang ngasongan ya be ka point ka baningkong ngan puliswan na ka kitab chimpen pau ka nom khatlai ka khot ka bakan riu ba kwa bangan PAP baru la pelong ye ki baro ye ki baret baran ru bat iki bakrau batri ye ki barus pa ru bat iki baduk ye ki balat lut ru bat iki marau an bu haki ya kata dak halor ke keti kamon jongki lani halor ke selamat jongki bat bau nu ru an amla ban tiet lani bandi henry tang uta ubedon ya kata dak ka kerteng hi uta umar klauken lani kata ka jingken ka kerteng jong u lamni u riu spa riu pon riu kata dak ka jong u ni umar klau hangi ka ketin ka jong ble ka pen i spang kata ka ba u Yohanes mo open i kan ka jingpen pau ka buyo no blay boong lada kita ki bamdon ya kata kadak mo kita kisngi ki ba uni umar klau sin shari kan ka pertai ki bamdon yu tau dak ki ba he ki ba tri ki ba red ki ba ya ki marau lambat ki balai lu ong kan ka kitin ka jomblay ki numla banya tiet ki numla banya di ka kitin ka jomblay ka tum sim lakran tau baduk unduk ban tiet unduk ban di lani tau berus pa andai ka kitin jomblay ka ong ba badu bahe ubatri ubaret baran uhi barki baduk lani ki berus pa kindu ulut na dong sedong ki bamdon yu tau dak jong tau marak klau madakan ka sngi ka jingkeli ka balong hatu ngidang ngidu mo ban ti jing tiet ban de jing de hatu ngimdang ngimpat ngimyo se ban di ti jing tiet na dukan jing kong deng lani dukan jing kong na wa ngidang yo ban tiet kita ki jing tiet ki jungi ki jing don kam haying hasam Henry ka kitin ka jomlay ka ong baha kita kisngi kiba uni wadhar unsin syar ka pertai lani uta umar aklau ha kita kisngi ong gani ka kitin ka jomlay banginum yo syu pan yathi jadi nginum yo syu pan bam ruhi ladang imdon ya uni udak lamni uta udak
jong ta umarat klaw. Bat kadi kata ko apa nong ipi berkat hi mapi hatu uniu adhar ula demo uta umarat klaw. Lada ka krian ka jong lay ko ong baha kita kisni ba uniu adhar uniat. Ende ha kata ka por ka ba minum yo asu banyatit jadi kata ka di ka point ka beningkong. Hadu kat mentang nginang yo banyatit banyadi. Hadu kat mentang mo kayo kadang he ngako apa nong ipi. Nyimpan yu ba mano man ong ingi tu bu shon sharp no ingi dau dak rius pa riu pun riu nak kati kaman ga jungi nyimpan yu kumuta ban ong ingi ban shon sharp yu dau dak hak kati kaman ga jungi padon hiru banut ban ong kumta bat kumno padingila panong bu ni adhar ula dei umarat klaw lam ni tau dak sik on rius pa riu pun riu la panong hatu ga dei si bat ka point ka ba nga kwa bangan puli fi nakani ka ju hi kalenong nakadakot pada ka bakat lai ngan puli fi bat ule ya kata ka dak kala ba kraw kat ban pen hair ka ding na beneng sya ka kandau ka khamat kibrio ong gani ka clean ka jong blay mono utaw ban pen hair ka da ka ding sya ni ka kandau utaw umarat klaw lani utaw second person udah no first person baru second person umarat klaw but uni second person un one na kata kadur ka jong brio but un penget yala di kumuta unong itu lupa ubalam ler un penget ka pertai bar away un le da ka ai un penhap da ka ding na beneng skando ban le ayu kata ka ding na beneng skando ban penget iki brio udai uta unong itu lupa ubasisa hajing sya udai ubalam ler ban om dang katangan pulis susu ipi nakadakot ka makatsaw di usukono ikita kibasyong halor kata kendo da kita kidak kala ya kibala ay bora banle akmat uta umar klaw uda ong hakita kibasyong halor kata kendo bakin taw ya uta umar klaw taw dur uta umar klaw ubalayo ya kata ka jingmong da ka wailam bat ubalayo pinban ong gani ka kidin ka jomblay but on penget ya kasi kani ka pertai but on tau dur ya kata ka dur ka jong tau maraklaw ong gani ka kitin ka jong blay hatung ilayo isa kata ka dur ka jong tau maraklaw ho ladang isnahi according to Bible tingila henry ngan puri shoot sa kani ka rekod katsan daw kamlong interesting ba but la ay bor ban ay ya kamen si makata ka dur utaw maraklaw ba kata ka dur utaw maraklaw kanda yo kren ru bat bakan yo penlong kata kaban on manidam ya kata kadur utama marklaw on penyap no yaki on kata kitin ka jong balay hani long bal on tawdur yo taw marklaw bat on dang kata hablin mani sa yo taw marklaw bat kita kibam mani yo taw marklaw ki hab yap om dang kata ki habu ya kan ni kadur ka jong taw marklaw haki ying ki jong ki akwa ban bu kata ka chingkali api hatul adon mo bapin bore pi banwan bu ya kata ka dur lada pimbu ya kata ka dur lada pimani ya kata ka dur lam ni ngala panong bamintangi ong ni adharu di maraklaw lada ngingim le ni adhar ngin long tam ta ula dei uta maraklaw hatu dei si ngakwa panong api hatu rangim le ni adhar hatu ka stor ka kebu da kata ka rule ka an mo on penyak no yangi hatu bu kata ka rule ne piong ubu kata ka rule ka sarkar ka bu ka rule utaw pamle adhar unum yo bandum sim kharoshan unum yo banle kita ko banong ipi hatu kharoshan dam yo kharoshan yap no se dam ka kitin jumli kam kran dang yu baduk ka kran lang bat yu barus paruhi hatu ngin yap no hatu ngakwa pangan bu chingkali yapi hakani kasngi ba ladangi lada uni adhar ula dei uta umarat klaw kumno pa de nginang yo banyatit jadi kumno nginang yo banyalit siyo syahat kumno nginang yo panduble kita padon ro uta ban penboringi bangin bu ya uta dak hakakti kamon ka jongi uta dak mrius pa mriu punriu dak jong marat klaw bala kwa bangan bu chikili pi pisong ko no kabaya day bat uni o adhar berkat dia kalawai ke jongki kun samla jongi ki kena samla mo ngala mano jongki samla menta baki kimi ki kpa ki pensenge no iki school tang nakadaw jong adhar wow galong ga basusi kata baki kimi ki kpa hidona kata ka jingit ngala mano wat snow ye
kajinget bit bat kipin sange alut na dong siya dong bat kido bat kauros siya noy ako abanong ipi kampat day kaya kajong utang marat klaw mata hoy kaladi kisngi ki bakado ngiem kanang kampat day kaya kajong marat klaw bau tao marat klaw buday uni adhar unday ako abanong ipi namar balay ako abanong ipi labun palat kinong yalap lamler mata what's no yang keren na kani ka YouTube channel so baset yala ki jong iskola da don ngwan yala adhari pi ako amano pi jisu dong on let ka pertai yala ya ka gospel let si judia samaria bat keleng sa ka bakut ka jong ka pertai on yala ya ka gospel bat on em ni kita ki brio ba kita ki bla penem on pen baptis ki ngi padang idang lakmit kali yala adhar wow ka jing isen ai ako amano pi kap tak me kita nong kendong was ho ye ako apa no ipi wat pidiang hitu kitin adhar bula de umar klaw don ki balali thang no yu adhar don ki balali berat no yu adhar klaw ako apa no ipi berkat ya kalawai ke jong ki kun sino kan boy ako apa no ipi kitin ke jong blai ka ong bah kita kisngi ki bakat do man puli ipi jipin pau lai lenong gar khat bush pau nya kit kum kaktin naba pala riskam ya kata kaktin ga jingay sya jonga tengaru ngan ri kendong ya pa na kata ka por jong ka jing tinju kaban sa jalong ha ka pertai barok away ban tinju kenya kata ka bisyong ha ka kendo ong gani kaktin jong play trayong kum no ri kendong yingi hapeng jong kata ka por jong ka jing tinju ka boong kani kaktin ga jong play un ri kendong ini namar balay nila ri kendong ya kaktin ke jong blay kamday kapor ngi bangin perkat adhar ngakwa banong ipi ngin yet shwele di hatung nila kelabamut niam hatung nila lat niam tang no kuai ngakwa bangan bu jingkili ipi hatu pilalat no sikrat hatu pilalat no rajau khoini hatu pilalat niam ni kita ngam bishar ipi ngakwa banong ipi kelas ka bamut uji sulay yung Petros na bau pa jo nga ulong mukut balay ngingim la ban lungkut hatung ngim la ase ban rikut yala di daga jingkut ke jung kuras ako apa nung epi haka jaka ka bangin perkat adhar tungin perkat shwa ya ka jingim la di hatung ngila bek nya mod utray hatu ka jingim ka jungi ngila long shisha nya mod utray hatu utray la syam subhan mingi pat kani ka di ka jingduai haka ni ka miet haka ni ka sngi ka bang ako apa nung epi ang try yet yang yet ka dono janga yet ka jingmot janga yung adang don kita kitingit nga kajaka bangan perkat yu adhar perkat sway ka dono jung pi hatu pilap ko niam kajaka bangan perkat yu adhar nama ka kitin jung beli ko ong di bahag kita kisngi jung ka jingten ju ublay unri kendong yangi ladang ilari kendong shisha ya ka kitin ka jung beli nginum don kam ban face kita kijing kerdo nginum don kam nama ka kitin jung beli ko ong bakas spak ka jung bamhok kalau subahok hagis ngi wakado mat nge ya kata way unum yap kat tangan ong gani kitin ga jong play mat kadi kata kan mat hoy kanwan kita kasngi jo kading jing tunjung ngam ong bakanumwan ngam ong bumarat klaw unwan umarat klaw mat unwan mat tunjuk yangi henry padang aku apa nong ipi utray lokular wa unri kendong i kamut unri kendong i kajing ga jong aku apa nong ipi ada kadai bangin le yunu wat har nya le le baik pat tapi ingat jangan kini kakitin ka cuma pedang kini kakitin ka bawan utray na puli kat kum na ka Bible nga kam sila kren shabar jung ka Bible nga ko apa nong ipi magkadi kataken maraswa mga nyo mga punkot pat kini kakitin tungin lat lang pendam hakit sing duhay ka cuma agatu ka jaka ka mapidon ng tarayit nga hatu nga lalong sisya ni man me hoy ka pertay kalawan pensko adhar nga Ray try nga ko asya paniyet di me. Namahaway try nga sungto nga magkapertay nga don kami yun yung adhar. Ni don kam mali yung adhar naman pala don kam haskul, don kam haki business, don kam haki baper, ni don kam mali yun yung adhar. Ni don kam yung kauros yan yung baday hok jungi. Ni don kam yung kiskim sarkar bangi day hok panyo bangi. Bangi day bali yun yung adhar. Tungin niya pendam lang kajing doy o trayit yang nga. Nakuha siya man lahat nung niyo kuha, nga kuha siya man lahat nung niyo secret, nung niyo bili.
Bakwa siya one light na kini kakiat. Bakwa siya one light na kini ang try ay bor yang nga. Ngayon iya pi menta piyak sad. Hapring kakiat. Ngayon iya pi piyak sad. Hapring kuway. Ngayon iya pi piyak sad. Hapring ki raja ki ba pi pam. Ngayon iya pi menta piyak sad. Magaling ang bor pi ba pi kilamumot. Mo try wong hakmi aman kloy. Berkanong jonga kalong lambat ngawan akat kung kajing nek kajong pikin. Panginoon doay. Hallelujah, try Jesus ngawan na kamadjome au blay jonga try. Try awan maduay try to kinikikun gijome Jesus kodor pa. O try kidon hapning kajing eksat hapning kajing em kajong ikana try. O try kila yosno pala try shpangani kaktiyen shpang adhar utaw di maraklaw. Rea blay ho try me o try bakit kisngi jo kijing tenju ablay men rikendong ingi try na marila rikendong ni kaktiin ga jo me try ho try me o ablay bakit kisngi try jo ni umara klaw ni iyo tau brio banwan penhap de kading mat ang dang kata try on san shop no ingi o try bingin mo panya thi jadi ho try ni i try bakam pade kita kisngi kana try jo tau marat klaw try rea blay labun pala try kita kinong yalap bakla ablay blay bakla try kini ka perthei kana try bigila ong bu marak cloud yu adhar try ne try ngan bless ki try men I can just start ki try nang nish kamat able kin yalap no be ka gospel ke jome kana kir kui kini ki bapet try men ta try Jesus ko pa bless ki jingim ke jugi kana try nget kana try Jesus ko pa kasnam ke jome kan tap ki kana try ngai iya try ki dan apring ke jing ksan try apring ke addiction ga prepare ke ki dan try nget kana try men I bore ki try na makaktian jome ka try ngai bore kita kibat hat kita kebeluat akan mensim kena try Jesus ko pa apring kita kajing eksat ke jogi kena try man me nga try me wat try ni try way kena try Jesus ko pa ora bashan rawayan ni try long malakir kulong malakin tiu ka kerteng jome try kublay shibun Jesus ko try kini kaktiin ka mamlaay apring jogi kena hak kerteng ke jome Jesus nga doay amen amen dobling kerkui pi lan fidan kam jing doay fill up one call to number. And if you call kita t-shirt tu, fill up bandung. Message ini tu number, and if fill up and calling itu number. Boleh ikut kui pi. Amen.